Fudbalska mitologija pamti Luku Modrića kao jednog od najvećih veznjaka svih vremena. Osvajač zlatne lopte, arhitekta igre, čovjek koji jednostavno ne griješi. Ali u besprijekornoj karijeri postoji jedna noć. Noć koju čuveni Hrvat očajnički želi izbrisati iz sjećanja. Noć kada ga je na njegovom terenu potpuno zasjenio i ponizio momak iz Bačke Topole. Dušan Tadić je godinama na svojim plećima nosio reprezentaciju Srbije. Odveo je na 2 svjetska prvenstva, ali ruku na srce nikada nije dosegao klupske visine niti trofeje jednog Modrića. Ipak, kada su se njihovi putevi ukrstili na najvećoj klupskoj sceni, Srbin je odigrao partiju koja se kosi sa zakonima fizike. Proljeće 2019. godine, hram fudbala Santiago Bernabeu. Revanš meč osmine finala Lige prvaka. Ajax uništava moćni Real Madrid sa 4:1. A Dušan Tadić na terenu ne igra fudbal, on pleše. U ulozi lažne devetke Tadić je dijelio lekcije. 2 nestvarne asistencije i ona genijalna ponižavajuća pirueta kojom je Kazemira poslao u školsku klupu. Kruna te maestralne noći bio je projektil s ruba kaznenog prostora ravno u rašlji. Za to vrijeme osvajač zlatne lopte djelovao je neprepoznatljivo. Modrić je bio jedini koji je pokušavao probuditi posrnuli Real, ali je bio potpuno ugušen i nadigran od strane Ajaxovog veznog reda. Njegovi prodori su udarali u zid, a kod drugog gola Holanđana ostao je samo pasivni posmatrač. Za svoju vanzemaljsku predstavu Tadić je nagrađen nečim što se u fudbalu graniči s mitom. Najstrožiji sportski list na svijetu, francuski L'Equipe, dao mu je rijetku maksimalnu ocjenu, savršenu 10. Modrić danas u svojim vitrinama ima 6 titula prvaka Europe. To mu niko ne može oduzeti. Tadić nema nijednu, niti je vodio Srbiju do medalja na mundijalima kao Modrić Hrvatsku. Ali ulica će zauvijek pamtiti noć kada je jedan Srbin ugasio veliki Real Madrid i Modrića, kada je pružio jednu od najboljih individualnih predstava u historiji fudbalske igre.